Alright, riri nire gita ria kumurika magatheti tutegere ni yariko yethirite kio kipombele nthigurune ni magatheti tutegere uthio bwa magatheti aja nthigurune People Daily uthio bwa gatheti ya People Daily is the opposition falling into Ruto's trap. Gatheti ya People Daily igitegera pangaratano ya kurema wiganwa kana mpatho ira ikwithira ikiumira kiri rutere rwa upinzani kana United Opposition. Bisha ya Rigathi Gachagua igicurwa George Natembeya uri governor wa Trans Nzoia na mutongoria wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka. Tegera na mpempe uthibonga theti ya Daily Nation na aria bogutegera yeye kithomo kiri cukuru cia mwingi neo ni riboti irikite kwithira ikithithua ni Oxfam na aria bamurikite yeye baba ingi ba ana nthigurune kwithira bate kwamukira kithomo rikana miaka imikai kiri thirikari ya Mwai Kibaki kithomo elementary education kana kithomo kia ana kiari free education indi nandi ni kwithirite kuri na kuongeleka kwa ana kurema kwithira bakinge kiroto kiao gukirukira kithomo kana baba ingi bao bakiumaruka mashukuru nonto bwa sababu ii na ira ingi muno mantu yeye wagi bwa mbesha ni kunyileka kiuchumi kwa baba ingi ba ashiari bakinyileka rira ba gwitungurumania kuthomithia ana bao ni riboti ya Oxfam igitegera mpangaratano yeye uchumi ningi bora uchumi buthirite boke affect public schools na baba ingi ba ana baremete kwithira bakithiria kithomo kana bakethira bakithinika na kuinyileka akenda bamukira kithomo nthigurune indi tukethira tukiorokera kiri ngatheti ya The Standard nyo imiangatene kwa rukiri rwa narua na uthio bwa ngatheti ya The Standard turitegera mantu yeye Akenya kuringwo kora kwita kurwandwa gatigati ka Ukraine na Russia ni mpangaratano niyo ya utongeria ira kwithira gikujirwa nthigurune nontu bwa Akenya kwithira bakinyileka ningi nontu bwa kwithira bakinyileka kiuchumi bagicwira twanya twa ngugi wita na mbere gushukiria kiuchumi baike muturire ende agents baraba recruit Kenyans wita nthiguru ciaome baba ingi bao bakirigira bakethira bakewa ngugi cia kwirutira kana bakewa anjira bageta kumbe ni ukora bakethira bagitonywa kirimboto ya majeshi ya Russia gwita gukandana na Ukraine baba ingi bao batete uturo kuringana na uthibwa ngatheti ya The Standard na baba ingi bao bagi tigwa na ngoma cia ontoro riboti muriki ya mujiju mwe kumarwaka na aria ithe ana ningi aitire nthiguru ya Russia akiringwa ukora ati gaitite kwewa ngugi ya bata kenda wita na mbere ku support family yawe indi akiwanjarene cia majeshi nthiguru ya Russia we ari mwitithia matatu nthiguru ya Kenya ari matatu driver lakini aikwirwa kwina job opportunity nthiguru ya Russia apply na ero akuyukwa inde kumbe tingo gietite kwewa recruitment ya majeshi aikinya nthiguru ya Russia aigwa kambi ya majeshi na timu ta trainee mantu ya inya kwa borichi kanambi indi athano mushinga aerwa kinya kabati tuite mbotone tukarona Ukraine na gita uturo bwawe ekartazi gatwire karitegera mantu ya mitandao ya kinande amu mitandao ya kinande ni thirite ya bata gutetheria antu na Kenya kiri mantu tofauti kiri mantu igi waria nenya mantu yeigi AI kana artificial intelligence kiuthukia mantu inya yeigi ndwaria ningi mantu yeigi gutetheria kirito shughuli twa apa na pale yare mtu akitake some time kwithira akiyamilikilia AI ni kugenerate teke kana haraka inde
Karatasi gatwiri gakimurika woru burabu wetu na mbere gukirukira mitandao ya kinande muno inya artificial intelligence kana AI ira igotumika kuthangikia ekoroka na kubudera itawa bullying kana cyber bullying kana kunyamaria anto gukirukira mitandao ya kisasa ya kinande ya kijenzi gwatuika kiokira thimo eku ni elimbicha ote no kubithirwa reta wa scam in other ones no kuringwa ukora gukirukira mitandao ya kinande ni gwithira oni nawe turirithio tukethire tukiwa njarene ciae athuku bara nabo bakutumira mitandao ya kinande na inya AI kuturinga ukora kana guketha inyara bateandite ningi gwetithia na mbere mpatho ningi irumi birabi gutambua mitandaone ya kisasa. Karatasi gatatu kagita na mbere tegera kuongeleka kwa baraba jitu na mirimo ne murimo jwa mukingo kana HIV infections sigita na mbere gwitia ti county ya Nairobi yake indinya county ya Wajir kuringana na ripoti ya thuthuria yeye ogima bo mwere baba inge ba ajie ni batite baithirite bagiongere kantere inya cia Wajir na inya gicunje ke 33 gaturumo inya ni kia mwana gukilirwa murimo jo mukingo ni mushiari kana igitenere ya mama kwithira akiegwa mwana kana kutharimwa na mwana gwatuika kire process ira mwana na kuambukizwa virusi vya HIV AIDS in Wajir County. Of course iromba nikire atungati ba ogima madaktari kwithira bariri itho kire rira mwekuru akutharimwa na mwana muno county ya Wajir ira kwithirite kuri na infections igitia na gicunjĩ kĩa 33 gaturumo inya. Karatasi gatuna na gatutano niko gakorokera kwa undani mantu yaigi bura akenya bakuringwo kora ni Russia kana agents traveling agents bara bakuwa batwe to agents tukuruta ngugena makampuni kuma Russia we apply urende gatu kabeja gakai nonto boko process papers na abo kaithira amokira visa ya gwita na mbere kona job opportunity kana twanya tongo gende korone ya Russia minti mtu aithira kende bionde birae nabyo ende kumbe ni okora ni owe ni oru ni ili alimo bigolile na mbere manto jaja human trafficking kana wendia wanto kumbe bo kaba kubije era itawa recruiting anto baka recruitendi gwithira bagitonywa kire karu kanandwa ya Ukraine na Russia mbicha ni chori ya Martin Masharia na Peter Kimemia abamo ba Kenya bara baringoro kora bagitande korone ya Russia bakiuga abo kabaitite kona tonya tongoge baithira bakithano uniform ya kinjeshi bakirwa shika ibunduki twende vitani tokarona Ukraine na bagita uturobwao ni kirero na gukaya kwa njai bakiromba kioto kia endo bao Martin na Peter. Karatasi gatandatu na mugwanja gagitegera bantu ya egi dementia ni murimo jo mtu kwithira akiulwa ni mantu kana kaithira ati akiulwa of course akiulwa ni atina memory ke ikaithira irina mushkila kana ni murimo nontu bwa ukuru na barakuru na bo nontu bwa kwithira kuri na mirimo ya dementia aba baingi bao kwithira batandikite will nya mbere ukuru bura ba gukinya mtu aithira ari na murimo jojo dementia jidira yokibisha hodi awatuika baba ingi ba ase bate kwandika will mapema bate kuwa bora manjenzi bakuwa mapema ndio best wase bagetera ni rwari royo
but mbaya murimo juju dementia ni yotomite kukaithira kuri na nkinyangano inene gatigati ka aendwa mishi nonto bwarugai awatuika musenu ate kulika na mantu charuruku akiandika wile kentu kuira sha mudia awatuika kuri mantu akulwa nonto murimo ju atari jua dementia nabo aendwa kana ana bagetua ukinyanganira mushe karaulirwe ari ataulirwe kaandikire kiri will bura kwenda kumbe na mushe bura andikire kiwil it's not a reflection of exactly bura akienda indi nontubwa murimo juu jua dementia nebu buka andiko karatasine wakili akadhanwa na yau yandikiyo indi nontumuse unontubwa ukuru unontubwa murimo juu jua dementia yuaguta memory watuika barabatigi aendwa kana ana bakethira ninkinyangano nemboto ni ukurania makotine nindwa ite kuthira cia rugai yau yo yakumurikwa kiri gatasi ka 67 bura most of the estates utonga bunene bwithirite bukiwa kiri nkinyangano kana bukinyanga ni magamba nindwa antu neithira yagitumika bwega gwitithia na mbere njai gukira kiuchumi o kila mtu karatasi gatunana na gatunana mbere nontiko kari na mantu ya iye siasa naria ni mantu ya EACC kana rwangirwa kurona nkukumo Ethics and Anti-Corruption Commission baitete na mbere gokia shuria birito nonto botumiri bombesha cia muingi nonto botumiri bombesha cia muingi ni public officers kana barani baitwanya kiri obishi cia muingi bagetumira twanya twao kuiguna boene witondorera utonga bwa taxpayer kana mugiti gati mukana jomurito kiri yabau baraba gukundira kaune kamwe na inyangia na iya bara bagutumira mbeca cia muingi kuitongia kana gushitiria na mbere onto itumika for public good ijatumika for personal good kana mtu kuiguna ariwe na Ruto Oburu nibetite na mbere kutegera na ritho rethaga bara nabo ni MMPs kana bunge rungurwa broad based arrangement baraba supportere kidrono kinini roterera upinzani nabo kyao kirikone Rais Ruto ure mutagiria kiama kia UDA na Oburu wa ODM likana ni rungurwa arrangement ya broad based ni bakiritie kindu bara nabo bawatere rotero upinzani mbaru kire kithirano kinini kimweri muthiru tariki 27 baria baboni alwale bara ba supportere Seth Panyako kire kithirano kia Malava kira kiashindirwa ni David Dakwa na bangi ni areo Kongo Mugeni MP wa Nyali Nwe Mohamed Ali Okongo Mugeni ni Sinita wa Nyamira Mohamed Ali ni wa Nyali Kitutu Chache South MP Anthony Kibagendi ni bamwe babara ba kuirwa Chenu Kimotono Kaleba Misi MP wa Saboti wa Fort Kenya Kabuchai MP Majimbo Kalasinga ni bamwe babara na bo bakuirwa nonto bwayatia na makosa ya kugwata mbaru rotererwa upinzani kire by election babu na abwe mtajua mujui kire positions kana leadership positions kire parliament bakaidira bagetunywa kana bikaidira bikithanunwa kire bangi baraba goto kana bakwathikira murungamo jwa biama na mpwempwe tutegere karatasi ge 10 ikonkona karina mantu yeye sha na rimo kwethira bakiodi shuria birito nonto bwa gukelirwa kirikandi ya sha likana orira sha ikwambiriria this month December bariuria why mantu ya abudakwa in rush
nontu mantu yaya tare na mitaratara kabambe, mitaratara imiega, mitaratara ikinyaniretie arimu bakiuria TSC nontu bwae ba ucakia rwiro kuthithia mogaruku yegie mendiko cover ya aritani bila proper consultations kana participation ya bongo baraba kwa directly affected by the decision ya Rwang'iruru kwandika arimu TSC akiwa tukiruta maoni yetu na nontu batu turi na oshiathi tukiwa bona bondi buto kwenda ende bakwithira bari na nkanja efficiency ya mantu ya igie medical cover ya aritani. Tutegere page 14 niyo eri na editorial cartoon nayo ishori mantu ya ODM na broad based. We are here ni mantu ya broad based to stay. Kiama kia ODM kithithigirira nkujanio internal ragos yegie mwerekerajo kiama ki bamwe ario Edwin Sifuna bakiregana na ithugani aria akwita na mbere kundira kaune kamwe na Rais William Ruto after 2027 bakiwa etu tukethira turi na our own candidate rutera rungi rurina ba Gladys Wanga bakiwa we are here to stay, we are here to stay. Inya kire kithirano kiki nini baba ingeba atongeria ba ODM bakionania kwithira barina IOPS ati bakaithira bakiwatanira na Rais William Ruto kire kithirano kinene kindano ya 2027 bakaithira bakiguneka anene na kuform the government kana to be part of the government kire after 2027 general election. Buni buo kore yoyo kare na orito kire ngatheti ya The Standards ngushugire nkatho shemwanya ni bwega nontu boita na mbere kurumirira Meru TV we ni wotodeti nyumba nteto number 1 number 1 ya bora majenzi wa kaletune ka Meru mbito wakabwe mutharime na ita na mbere nya gotongatira kire mitandao ya kinande Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya na gita na mbere kwa mukira nteto obora igotondoka kumandena odena gonto kuma akire metha yetu ya nteto Meru TV ugishonera mwanya. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gokinyaniria kiroto giaku gichiacha.